Poletne temperature znajo biti včasih kar poletne, zato je dobro malo improvizirati. Ali se gre malo bolj zgodaj, ali se pa trenira not. Zmeram se pa najde nekaj, kar mi še ne gre. Jaz sem depresiven, jaz sem žalosten in jaz rabim pomoč. Trojne nikak ne grejo, ne, pa da ga jebeš, ne.